Kay pacha tukukuypi, Tata Dios wahyachiwanchik, payman astawan k'askanata. Allin hamusqa kay chunka p'unchay mañakuyman. Kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan, tiempo mañakunapaq, suyakuyninchikta mosoqyachinapaq. Mas kakusikuy munasqa hermano hermana qankunawan tinkukuy maychus kasan kay pusaq p'unchaypi. Sumaq kawsay Espíritu Santuqta nisawanchik. Invitayki kicharinata Tata Diospaq palabranta. Maychus kasan kay libro de Efesios capítulo 3 versículo 16 al 19 nin ajinata. Qankunapaq mañapuykichis hatun kayninpaq qhapaq kayninman hina atiyninwan sonqoyniypi kallpachanasuykichikta Espíritu Santo niqta. Hinallataq mañapuykichik kresqaykichikrayku Cristo sonqoykichikpi tiyakunallantapuni. Ahinamanta munakuypi sumaq sapinchasqa sinchita sayanaykichikpaq. Chaywan qankuna tukuy akllasqaswan kusqa sumaqta entiendeyta atiykichik may hinachus Cristoq munaynin kasqanta, anchunman, sayt'unman, ukhunman, sayayninman ima. Chantapis mañapullaykichiktaq Cristoq munaynintapis sumaqta riqsinaykichikpaq mayqinchus tukuy runaspaq yuyayninta atipan chayta hinamanta Diospa tukuy junt'a kayninwan junt'a kanaykichikpaq. Munasqa hermano hermana, kay Tata Diospaq palabran sumaqta parlariwanchik, chantapis sumaqta niwanchik, maychus kasan sumaq kawsay Espíritu Santuqta. Sapa p'unchay noqanchis junt'asqa kananchik tiyan mask'aspa Espíritu Santunta. Hinamanta Tata Diosqa t'akarimuspa kanqa promesasninta kawsayninchikman. Tata Diospaq palabranpi nillawanchiktaq maychus kasan kay libro de Efesios capítulo 5 versículo 18, 19 y 20 nin ajinata. Ama imawanpis chaywan machakuychikchu, imaraykuchus chayqa saqra kawsayman pusan. Astawanqa espirituwan junt'asqa kaychik. Qankuna ukhu parlaychik, salmoswan, himnoswan, Diospaq takiykunaswan ima. Tukuy sonqo takispa Señorta yupaychaqchis. Señor nikichik Jesucristo sutinpi tukuy imamanta Diosta taman graciasta qoykichikpuni nispa. Yuyarichiwanchik Tata Diospaq palabran imaynatachus noqanchik Espíritu Santuwan junt'asqa kananchik tiyan. Sichus noqanchik machaykunasta aychaq munasqasninta mask'asun chayqa, dia noqanchik wañuyta tarisun. Sin embargo, salmoswan y himnoswan Diosninchikta hatunchana tiyan. Chantapis recomendawanchik y kay sumaq kawsay Espíritu Santo nin sapa p'unchay mask'ana tiyan junt'asqa kana tiyan. Imaynata vaso junt'asqa yakuwan ajinallatataq sapa p'unchay noqanchispis junt'achina tiyan sonqonchikta kawsayninchikta Espíritu Santuwan. Munasqa hermano hermana, Tata Diospaq atiynillan sapa ninchiktaqa yanapawasunman paywan kusqa kawsakunapaq. Ajinata karqa Nicodemo. Maychus payqa Cristuta mask'aspa kasarqa. Ichari? Sumaqta willawanchik kay libro de Juan capítulo 3 versículos 5, 6 y 7. Nin ajinata. Jesús kutichillarqataq. Chayqatapuni niyki, sichuspipis mana yakumanta espiritumantawan nacen chayqa Diospa reinonman mana yaykuyta atinchu. Aychamanta naceqa aychamin, espiritumanta naceqri espiritumin. Ama t'ukuychu, ni susqaymanta,
watejmanta nacenayki tiyan nispa. Ajinata Tata Diospa palabranga sumaqta cuentawanchik imaynataqa Tata Dios nisarqa Nicodemota watejmanta nasikunayki tiyan nispa. Pero pay piensarqa mamanpaq wisan ukhumanta khallaspa lluqsimunanta. Sin embargo Tata Diosqa niyta munasarqa payta watejmanta Cristuman mañarikuspa yaku ukhumanta kutirimunanpaq. Watejmanta musuq kawsayta mask'ananpaq kay vida espiritual nisqapi. Tata Diospis munan qanta nuqata munasqa hermano musuq yachiyta kawsayninchikta sumaq kawsayman apayta munawanchik. Sapa p'unchay mañakuna tiyan hunt'asqa kana tiyan Espíritu Santumanta. Kay semanaspi nuqanchik entiendespa kasanchik imaynata Espíritu Santo llank'arinman yachachispa kawsayninchikta. Espíritu de profeciapi nuqanchik tarispa kanchik. Maychus escritora Elena G. de White niwanchik Espíritu Santo hatiyninqa sapa runata llank'arispa kasan kawsayninta carácterninta. Sapa dia Cristuman musuq wawas hina kanankupaq presentakunankupaq Cristuman. Hunt'asqa kanan tiyan Espíritu Santo kawsaynikipi ajinamanta mayk'achus hamuspa kanqa tukuy pruebas, tukuy llakiykunas sinchita sayanaykichispak chantapi representanaykichikpak Cristo Jesusta nispa. Nuqanchik renunciana tiyan nin sapa p'unchay munasqasninchikman. Sapa p'unchay negakunanchik tiyan nuqanchik carácterninchikman aycha munasqanchikman. Ajinamanta munasqa hermano hermana Jesucristoqa llank'arispa kanqa nuqanchik kawsayninchikpi. Tukuy ima ruwasqanchik, tukuy ima nisqanchik consagrasqa kanqa Espíritu Santo hunt'asqa kawsayninchikpi kasqanayku. Tukuy nin cristianosqa sapa ukpis ñawpaqpis nin transformasqas kananchik tiyan. Pitaq atin transformayta musuq yachiyta kawsayta solo Cristo Jesuslla. Imaynataqa wañuyninwan pichawarqanchik tukuy huchasmanta. Chayrayku tukuy humildadwan, tukuy mansedumbrewan nuqanchik kawsarikunachik tiyan. Chayrayku munasqa hermano hermana sumaq kawsakuy Espíritu Santuta nin kashan entrega diaria Tata Diosninchikman. Reconocespa huchanchikta, reconocespa imachus kasqanta sunqunchik ukhupi, ajinamanta nuqanchik experimentasun kawsayninchikpi Espíritu Santo llank'ayninta. Chay yachay karqa kay p'unchaypi, kunanqa yaykuspa kasun maychus kasan desafío misionero. Chay pisqa wawqi masiykiman parlaspa kay kunan día yachachinaykipaq imaynachus o imaymanatachus nuqanchik entregakusunman sapa p'unchay Tata Diosman. Entrega diaria kanan tiyan nuqanchispaq. Chantapis ayuda yanapay runamasiykita imaynataqa sumaq kawsaywan Espíritu Santuta nuqanchik kawsarikusunman. Ajinamanta hermano hermana despedikusun kunantiya k'ayamincha watejmanta tinkunarikunapaq. Espíritu Santo, kay pallachun creyniykita, hunt'achichun sonqoykita suyakuyninwan, k'allatinkunakusun kuska kay chunka p'unchay mañakuypi, kay pacha tukukuy Espíritu Santuwan.